Ahina mukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yum, of course, I'm taking Hlavu the Gupta, and then of course it's nyika some updates about Xongi Rhangani. No, the video sungula Xongi Rhangani. So ka siku ra the 16th May, as you can see kwalano, fika yivona Xongi Rhangani fika posta that picture there. Naswona ku na DJ call me, and the other one I'm not sure is that. And then I fika tsala ku it is done. Xongi is Xongi. Aku at Open Mic Productions studios, of course, as you can see there. Mhaka kahle swinene swi komba ku a ri busy with a project. Congratulations to her. I'm not sure if it's a feature or what. Loko se ni nghena ka ti-comments ni kume ku se yi sukile yi sukile swinene. Loko ho languta na kwala vanhu vo fana Vutomi Henhle kwalano i fika tsala ku vo Makhadzi va tsutsumile mahala miya kwale ka Tati Xongi, as you can see. Leswi vula leswi Makhadzi a ni hinkwenu wa aware ku lo complain swinene about the auto renewal leti yi nga va kona leni na ti-complaints ta timhaka ta timali and stuff like that. Na vabosi kwala na swona va fika va tsala ku mi hlaya ti-terms and conditions mi nga se sayina contract ku Makhadzi u le ku rileni. Anyway, I'm proud of you sis. Leswi nga tsala swona. So even if it's a feature, guys, swilo swa hlupha because I mean tikhampani to fanele ta hlupha. Loko ku fika ku va ku ri date swinene swi ngo endla mi tlhela mi kuma a hetelanga kumanga nchumu and stuff like that. So she has to be very, very careful. Vo tala ni vona ku vula leswi swona na va records kwalano, as you can see va vula leswi swona va ku auto renewal a mi nge rili mara leswi nga fika tsala swona and stuff like that. So hi ngo vula tani ku as Gazi ku Xongi Rhangani a make sure ku swena like she's aware of what she's doing and a kuma na ti-advice from lawyers. Na va xigombe kwala fika va tsala ku Makhadzi wa ha kurila musi kweleno I checka ti-contract ta wena if ti sharp and stuff like that. Ya vo tala ni vona kha vula leswi swona ta vhete hetelele ya Eugene la a ku hi ta rila hi wena kwala ka Open Mic. Anyway, nice pick. Me ni to vula ku swi lava careful ngopfu swi hlupha loko mi kuma ku track yo kho yi fika hi va hit mi kuma ku yi endla ti-streams to tala swi ngo endla hetelela a fanele va mampara va jazz mi kuma ku you don't get anything from your contributions, so she must be careful on that one. I'm vo page sweswi lo oba Ganama ne Ganama Zulu Vision. Zinto zami zomjolo zo Ganama that guy na eloko rileni swona sweswi as we speak. So I be careful leswi ni nga ta vula swona. Loko hi endla kwalani ya ka Hlavu the Gupta. Hlavu the Gupta a redzi ni twa a redzi ku na post leyi nga fika yi tsala la a ku hi lo tshama la hi busy hi discussa hi timali ta retirement blue card. Hi nga ri ni ta xava movha ya vu-5 na sola swilo leswi nga fika tsala swona Hlavu the Gupta. So a redzi no hi nga tivi but na hi ngo a swi kahle hinkwenu ha ti lavela yo mali hi ku hi vona a ri ku pandzeni swinene Hlavu the Gupta a hi tivi. Swi vonini already xavini the Chevrolet mi yi vonini swi vonini already xavini na Polo like already na BMW. Loko ni twa va ri i xave last year around November or December a ni nga ri aware swona koko yini i postile this year ka Facebook. So i mhaka kahle swinene ha kuma ti ya ntsanana xi tlhe xi hi pandza na hi iPhone 14 plus. So nga vula ku i mhaka kahle swinene. Congratulations to him. Hopefully swilo swi famba hi ndlela ya kahle. You understand me? Hopefully mali ya clean ku swilo swa hlupha swilo leswi. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tleka subscribe.